आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी आहान पदमरु एब पाउ मणिपुर हयेंदगी चही 15 दगी ना 19 फाउवी मनुंग लेब अंगांगसिंग कोविड-19 की वैक्सीन कापा होरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इम्फाल खोंसुकी येंगलगा अकनबा सेक्सुअल थोरांग लखटले मणिपुर ngasi मियोय 13 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनकी लेना असिना मियोय अमा लेखिद्रे प्रधानमंत्री हाइरी करिगुंबा थबा अमा पाइखित के हाइरबदी पुकनिंग वखल चप युंगना अचितपा फिरे कोलोनना होनबा चंगी अमसुंग लेबासदा होजि फावदा कोविड-19 की अनोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन की केस 1515 थेंगनरे लेबास द कोविड-19 की अनोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोरिबा असिदा अखोय पुमनमंगना चेशन बतंगाई फेद्रे मरम अदुना मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपे मियोसिंगबुजु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौजरी लाइसिट अस्तेगी ngaktongnaba फेस मास्क उपियु फुटरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुदसा सेंगना हांदोकपियु कोविड-19 के मरी लेनबा ई पाउसिंग दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 0112397846 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 फोन तौबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ मणिपुर हयेंदगी चही 15 दगी ना 19 फाउबी मनुंग लेब अंगांगसिंग कोविड-19 की वैक्सीन कापा होरगनी आकाशवाणी इम्फाल गा अखनन उनब अमदा नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर एन समजाइन हाई वैक्सीन कापगे थब असि राज्य असि की जिला तरुकी हेडक्वार्टर सिंग चथगनी मांग हाई रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मतुंग इन मणिपुर ओइना चही कांगलु असि अंगांग लाख अमा लिसिंग हुंबुद्रा हुंदो वैक्सीन कापननब पांदम थमली हंदकी ओइना काकोदरबा वैक्सीन असि बायोटिक न साबा कोवैक्सीन वैक्सीन असि डोज अनि थोकना कापकनी अहानब डोज कापलब मतुंग नुमित 19 लेरगा अनिसुब डोज कापनी स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड नत्रगा आधार कार्ड सिनदुना कोविन दा रजिस्टर तोगदबनी श्री समजाइन हाई वैक्सीन कापके थबक अहानबगी ओइना जिला तरुकी अकनब मफमसिंगदा पांगथोकचरबसु तुंगदा हेना पाकथोक चौथोकना पांगथोकनब सेम शारी केंद्र सरकार हौजिक हिदाक थारकले अमसुंग हिदाक मरांग कायना लेरे मामा मापा ओइबसिंगना मचासिंग पुथोकपिरकुना कोविड वैक्सीन असि कापथोकपिनबा अपील तौरोदुना डॉक्टर समजाइन हाई कोई मणिपुर दसु जनवरी की तारीख 3 सिदकी सही 35 35 भाउगी मखादा लेबा कोविड-19 की वैक्सीन कापा पौजगनी मसी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट 33 लेरिबा हेडक्वार्टर सिंगदा नत्रगा मफम अमोमदा कामननबा हैना रेडी तौदुना लेजरे अदुना कापकोदोरिबा हिदा असि कोवैक्सीन कवि मसी भारत बायोटेक न साबनी मसी डोज अनिरक कापकोदबनी मसी अहाम डोज का अनिरक सुबो डोज कसी निमित 19 नि खेनरगा कापकोदबनी अदु यारगदी मणिपुर द लेबिरिबा चिलिनाउसिंगना मागी मचासिंगसे वैक्सीन की कानाबसि लौबियु वैक्सीन जि लेमना फंगबनी लेमना कापियु यारिंगै थुना खोई तारीख 3 काप होरी मफम मफमसिंगदा चलगा कापियु अदो खोई डिस्ट्रिक्ट कुदिमगे खोई याम थुना एक्सपांड तौनबा होनजगनी डॉक्टर समजाइन हाई मणिपुर ओइना कोविड वैक्सीन कापनबा पांदम थमलिब असि पुन्ना मियोय लाकुलुमदो लिसिंग निफुमाथोइनी हौजिफाफदा डोज लाकुलुमदो हेना कापख्रे मसिंग मनुंगदा अहानबा डोज लाख 10 रोम अमसुंग अनिसुबा डोज लाख 10 रोम कापख्रे महांगना हाई राज्य असिगी ओइना पांदम थमलिब अदुमक्ति हौजिमकी ओइना योगदबा वाटले श्री समजाइन हाई मिखल मया नक्सलपगा लोइना मियामना कोविड लाइसट हेना संदोरकनि हाइना मी पाइनरिबा असिदगी ngaktoknaba amatangarba pambaidi कोविड वैक्सीन डोज सुना कापथोकपा फेस मास्क निथिना उपिबा सोशल डिस्टेंसिंग आंगना चटपिबा अमसुंग खुदसा तोइना हामदोकपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागलेबा लेबा पोपो निमिता मणिपुर अमसुंग त्रिपुरादा चटकनी मणिपुरदा प्रधानमंत्री लुपा कोटी लिसिंग मरी चनीपान यांखै चंगना पाइखकदबा प्रोजेक्ट 3 संगागनी अमसुंग लुपा कोटी लिसिंग अनि चमापन यांखै गी प्रोजेक्ट मापन गी जत्रा हुनगनी प्रोजेक्ट सिंग असिगी मनुंगदा लंबी थोंग सेंबा थकननब अफबा इसिंग पीबा हक्सेल अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग स्किल डेवलपमेंट चिंगबा यावरी प्रधानमंत्री लुपा कोटी लिसिंग मचाट चंगना पाइखकदबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंगा गी जत्रा सु हुनगनी मदुगी तुंगदा प्रधानमंत्री अगरतलादा मरु ओइबा चाको थोरंगी प्रोजेक्ट अनि हौदोकनी महांगना महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नौना साबा इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग संगागनी
Pradhanmantri Narendra Modi tha asigi madida Manipurda lakatarba asigi yenglaga Imphal amadi masigi akoibida leiba mafamsingda security gi akanba sexual tharang lokhale Imphal West ki district magistrate na thokpa cherol aman hai Pradhanmantri ki khongset asigi damakta beauty candidate international airport Imphal Sanchingthong Imphal West amasung Rim Stable lambi sing red johnny haina lokthokle masi Pradhanmantri ki khongset asida asoi angam yaudnaba lokkolokpa khongthang amani Chitrabhanu thakapa warol amada Mukhyamantri Nongthombam Biren hai Moirangda INA War Memorial Saba Loshin asi yamna choksuk chaningai ni masida awang nongpo ki khwaidigi wangba flag pole yungli ऐतिहासिक ओरबा मेमोरियल asi Pradhanmantri na rajya asigi miyamda khushinagani Mukhyamantri nangasi Imphal Smart City Integrated Command and Control Center yingsingki center asi mapungphana senga sangal apakidama Mukhyamantri na nungaiba phongdokhi Kendra ki Forest Environment amasung Climate Change Mantri Bhupendra Yadav nangasi Imphal da Loktak Park ki fivam fagadhan pi matangda stakeholders singalone na mipam ama pangthokre Sri Bhupendra numit humni gi khongchet nangasi Imphal da thunglabani mipam aduda Rajya ki Forest amasung Environment Mantri Awangbu Numa Loktak Development Authority gi chairperson MLA sing amadi marilina ba bibak sing official sing sarup yakhi The Loktak Manipur and Integrated Plan for Wise Use Lising ani kun manga haiba mingthon ba Loktak Park kanana ba Rajya Sarkar na semba plan asigi matangda Kendra gi mantri na Loktak Park ki akoibada khundari ba ngami singi mihut singa su unaduna kananai nakhi haiba plan asi Rajya Sarkar na lising ani kun December matungda marilene ba mantraloy da pisin khrabani hauzu plan asi Uttarakhand gi IIT Roorkee na kanna yingsili mepam asigi tungda Rajya gi Forest amasung Environment Mantri Awangbu Numega paumi singa unaba amada hai Loktak Park asi kanana phona bada darka leba senphap madi thabak sing paket kani haina Kendra gi mantri asna thazaba piri Kendra gi mapantharum amasung Siksa Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Hari leba sigi naha oriba mahiru singna nat ki oiba sana konaba sing amadi sana posing sinna masa gi oiba lon amadi kala sanskriti hena chakhwat bangamgani National Kala Usab lising ani kunmate hugdopagi thorum da sarup yaraduna Dr. Ranjan Hai usab asina leba sigi school gi mahiru singbu amat oina machimana oina nungsizana na hingmina bagi wakalon pohon bangamgani Mahang hai National Education Policy lising ani kuna mahiru shimbo mai masing pibagalone na nat ki oiba channel launcher kya khangan bada mateng oigani machina mahiru shimbo hiram khunmak da haitoi sing thoiba ngamhangani thormasi National Council of Educational Research and Training New Delhi nishin bani Manipur Vidhan Sabha ge sadasya oramba A Azaz Simreng asi ayu Ukhrul District Hospital da lekhidre masagi chehi marfu sukre mahag asi lising ani da Ukhrul gi Chingai Vidhan Sabha Kendra gi mihut oina kakhibani A Azaz Simre Youth Affairs amsung Sports Mantri oirami mahag na lekhidabada Manipur ex MLA Welfare Association na awaba phungdorakli tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini Manipur ngasi miyo teratuk no COVID-19 positive oiki lena asdegi miyo amalekidre resigi hexel bibang na thokpa cherol amana hai pune sample chatu humpuma toy test to bing manung de miyo teratuk asi positive oiki bani ngasigi oina positive oibigi changcha da ani dasmik marini hariba matam asem miyo tere lena asdegi nava faduna nava fagala pagi changcha da marfudra nipan dasmik ani mari de lady housing active case chani tara manga lady lena asdegi sikiba pun masing lising ani subna ahum sure Anopo chehi lising ani kunito daram opolonena labuk makai panglasi haiba thorum amangasi Arabti mayangbung lokol da pangthokre Arabti Uru Farmers Association asinduna pangthokiba thorum adu da lomi chom henbada tonga ba makhalgi marumrang singyen thoki amadi lokon da thaba hugdoki thorum da Manipur Rural Bank ki Lilong branch ki manager Wahengbam Sidar amasung KVK Androgi technical officer Dr. Susil Susaruk yakhi Fundrai Battalion Assam Rifles na Manipur Police ka khusam naduna Kakching Jila gi Umathel da thibu humbu gi thabuk chathabada UNLF gi miyo amangarang fare akak na papa uma fangbadagi maphamadu da thibu humbu gi thabuk chathabada miyo edu fabani miyo edu makhata na Wahengbam chathana bigdam Waikhong Police Station de sinakre Akasvani Imphal gi pauk tabiri Pradhanmantri Narendra Modi haidi karigumba thaba ama mai pahan ge harbadi pungning wakal chap yungna achet pe phirekalona honna bachangi miru tangase Major Dhyan Chand Sports University gi jatra huladunda Pradhanmantri hai University asidegi thorpa mahiru shingna leba asigi mingchet pork pangamgani thormadu da wangang bada Pradhanmantri hai University asina sana khona biglam da chehi amada yamdrabada miru lising amagi matakta puthok pangamgani mahang hai miru asileba asigi choksok chaningai oraba Major Dhyan Chand gi pungna phamdam damni thakra gi mamangdagi kendra Sarkar na mahagi maming da sports awards sing piba hokre University asi Sardana Town gi Salwa amasung Kaili khungang da sagadabani University asi lupa koti chatret lom changna sagadabani
Haksal Mantri Dr. Mansukh Mandaviana Rajya amasung Union Territoriesingda paikaliba COVID-19 gi vaccination amasung COVID-19 laksinaba paikaliba thabak thoramsing ase yengshinkre. Lebas da Omicron gi case hangalaliba asigi yenglaga mifam ase pangthopani mifam aduda chehi tara manga degina tara nifan fawgi manungda leba angangsingda COVID-19 gi vaccine kapnanaba sarkarna laukiba warepsingi matangda khanaki. Sri Mandavia ne hai malengi leba ayambada Omicron gi case lepalitan hangalakli Omicron ase yamna tuna sandokan ba maramna rajya singna lezibi thadna lena astegi laksana ba honabagi tangai fedabli haina mahangna fungdoki. Lebas da hoji favada COVID-19 gi anoba variant Omicron gi case listing ma chonga kun mga sukre masig manung demyo chonga humpu nava fakre Maharashtra da khwaidiki yamna Omicron gi case Jamri humpu tengnere Delhi dana Omicron gi case chahum yankhai matu leri rajya amasung Union Territory kulhundoi da Omicron gi case tengnere Haksel amasung yafa yumbal mantralon hai hozi fawada lebas da COVID-19 gi vaccine dose ko ticha manipum nga lak nipum mari hena kapre mantralon hai hauki papung kumir da vaccine dose lak kun manga lising humbudra manga hena kapre haidba matamasem yo lising mapan hena nava faduna leina asegi nava faglak pagi changchada marfudra nipan dasmik ani terete leiri Hauki bapung kumir da COVID ki anoba case lising kundare hena naki masi tharga hozi fawada active case lak ama lising kunito hena leiri Maharashtra da COVID-19 amasung Omicron gi case le palitan hengalakli nganang khakte da COVID ki anoba case lising mapan chama humputra hengalakhi masing manung da Omicron gi case taruk tenaduna apun ba Omicron gi case chamri humpuleri Maharashtra rajya gi upamukhyamantri na COVID-19 ga case hengalakli basi tenana ba akan besesil tarang lokona ba khangan kre Delhi ki Mukhyamantri Arvind Kejriwal hai Delhi da COVID-19 ki case le palitan hengalaba sumiyam na mi paiba tobiganu mangna hai hauzik Delhi da active case lising taru chahum humpu leiri mangna hai Delhi sarkar phamung lising kuntra tere sem sadna leiri amrom da lebas da COVID-19 na marum oidna siba migi masing yarbe makai hantana ba tabak pakatna ba kendra gi health secretary Rajesh Bhushan na mari lena ba punna mukta khangan kre Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हाइरी चलिबा सही असदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक अपस्वा थंबगी मतंगदा अहुंग खरा लाक्लबा याय महांग हाय राज्य अदु की तोंगान तोंगान बा कांगलु कयाना अपस्वा लक्थोकनबा दाबी तौरी गुवाहाटी दा पाउमिस दा वांगांगबदा मुख्यमंत्री हाय ट्रैवल लाल होबा कांगलु कयाना वारिसाना ना बथोरप कलुनेना राज्य अदु दा लाल होबगी इरांग नेम थरकले राज्य अदु दा शांतिपुरक ना बा ट्रैवल सिविल सोसाइटी सिंगना लखलेल बा थबक सिंग अदुगी दमतसु महांगना थागतबा फोंदोखी Sri Salman hai adumoinamag pariswarana luchingba Alpha Independence ki ningkha tambagi matangda khananaba dabi yawbuna warishanabada apanba oiri Mukhyamantri hai pariswaraga hakthengna natraga nakoinena mari lenaba miyoishinga warisanabada lahlobal luchingba asina warisanaduna sandainaba purakpa pami haibasimadi mhangna khangba ngamle Chhattisgarh gi sukma jila dangrang Nupi mapanyaw na next line nifu mari kulai thadotuna changjere kre next line sing adu mapu aina Chintamnagar Kistaram amasong Vegi area da makhoi ki thabak thorom chathaba kangbuni Sukma gi SP Sunil Sarman hai next line sing adu Karigundam Kuldan nongna linkapa police camp ta kulai thadotuna changjere pani makhoi gi manungda mugam duga koba mahapu phabada lupa lak ani gi mana pigani haiba loktokraba mis amashu yauri changjere ba music aduna hai makhoi na mauski Akubam wakalun aduda ningba kaiba pokle amasung district police na paikaliba next licensing bu mahusagi punchida hanjinna bai thora punna narkom da apen ba popodegi kulai thadokuna changjarak labani changjarak ba next licensing aduda Chhattisgarh sarkar gi surrender and rehabilitation policy gi matang da khudong chaba kayarum phangan gani hauzik sanabagi pau Trantu Suba Sahit Manoranjan Singh Memorial State Level Open Football Tournament Thasigi Nipandagi Sai Complex da Hauragani Tournament asi Thasigi Kunmapan Fabo Chathagani Tournament as the Pune team Kunmarina Sarup Yagani Mamang Thada Maharashtra da Pangthokiba Wiko India Cadet and Junior National Kickboxing Championship amasung Goa da Pangthokiba Senior and Master National Kickboxing Championship da Manipur gi Sinduna Sarup Yarwa Sanarushin na Sanagi Takaman Yauna Atay Takaman Kya Lorokpa Sanarushin bu Thobal District Amateur Association of Kickboxing Association na Taram Okre Loshilak pada COVID-19 digang tong nova COVID vaccine kaptopa face mask upa putaruk lamna na leba kutsa amadi mai miterutana na tambahai ba achamba thong singa na chapina ba amukhana ning singjari aroi ba damaru ba pau amukhana Manipur da hayang degi chehi tara manga degi na tara ni pan faw bung leba angang sing COVID-19 gi vaccine kapa horagani Pradhan Mantri Narendra Modi gi Imphal khongset yenglaga akan basul tarang lokhole Manipur ngashi miyo tara truk no COVID-19 positive oiba tenaki lena asina miyo emalai khidre Pradhan Mantri Nahari kariguma thaba ama paket ke harabadi punging wakal chap yungna achet pe kolona na hona bachani amasung lebas da hoji fawada COVID-19 anova variant Omicron gi case lising ama chonga kon manga theneri Paulo Zeri
ꯍꯥꯏ